uthwasa ungaba umfazi uthwasa ngembuzi yendoda. Le mbuti leyo ufanele ukuthi uyimeme emhlana ibonakale ukuthi imbuti yakho, bakini bakubone ukuthi impela imbuti uyimemile uvumile. Ene ifanele ihlabiwe lapha emva kwakho uyimemile, uphenduke uphuze legazi, kuphuza leli dlozi. Kuthwasa lokho kufanele ukuthi lidlozi liphuze lengadi le ingavuthwanga, le iphuma embutini, iphuze iye phakathi esiswini. Sihlaba aphuza igazi ayayophalaza, lokuthi simphuzise siphinde simphalazisa ngoba le mbuti lo muntu leli dlozi liphuma kuye uyaphila. Manje ngaba angayiphalazi lengadi iyocina ngaphakathi esiswini ibophe emathumbu uyafa. Manje ufanele ukuthi ngaba ayiphuzile idlozi lijabulile, kufanele phinde ukwazi wena nyanga ukuthi uyikhiphe legazi lokuthi lo muntu angafi athole ukuphila, ngoba igazi lengacina ngaphakathi uyashona namuhla, hayi kusasa, ufa manje. Libopha amathumbu gazi phakathi esiswini semuntu kuyashisa, gazi liyaphuma seliyabopha abantu. Akufanelanga banathe ingomo, abanathi iyemvu, kunathiwa imbuti. Umthetho wakhona ngoba imbuti ngiyo leyiphahlahu yimele emadlozi asekhaya, noma umhlobo bani, umSuthu, umNdebele, umTswana, umhlobo bani, imbuti ngiyo iphahlahu emadlozini. Nguloko kuza kutholakala ukuthi ufanele uphuze le mbuti ngoba imbuti ngiyo iphahlahu edlozini. Iyemvu ayiphahle edlozini, uphahla imbuti. Imbuti le ngiyo lo dusayi uzophuze le mbuzi. Ngaba uyindoda uphuza igazi lembuti yembuti emfazi, ngaba umfazi uphuza imbuti yendoda kanjalo. Uthi umuntu aza ade ekuthwaseni kuyahlukahlukana. Kukhona ukuthi umuntu uyagula ekhaya kubo bazali bakhe, manje bahamba bahlola ebantwini njengekuhlola ngemathambo ukuthi bahlahluba, bathola ukuthi umntana wabo unethongo, unemadlozi, ufanele ayothwasa. Uyabahlupha ngentuthizi, bathola ukuthi labantu laba lo muntu bahlahluba kuye, sebabuzela izinyanga ukuthi omhlamba ngaya yothwasa kubani, kungalunga na lapha kule ndawo bahlahluba kuyo. Sebathi hayi lo muntu angakhona ukuthwasisa lamadlozi. Wena mhlamba umaza ubazi labantu, ubona ngebantu sebangena la egedini uthi size khona la ekhaya, sizize umntana nanga, uthiwa lo mntana unemadlozi, bathi ufanele ukuthi abe nguwe uzomsiza ukuthi umshayele kuphumela amadlozi. Mina ngaba kusho ukuthi akahlahlubanga lapha kimi, ngiyasesha nami ukuthi ngihlole ukuthi ngibone ukuthi ingaba liqiniso ukuthi lo mntana uhlupha amadlozi na. Ngingamane ngisuka ngithathe isigubhu ngumshayele, ngoba kukhona lokuthi umuntu
agule, mhlamba ahlupheke, mhlamba akatholi umsebenzi, mhlamba akatholi umyendo, mhlamba akahlali nendoda, indoda iyamthanda iyamyekela, akakhona ukushada, ngaba ayintombazane. Angaba ayindoda mhlamba akafuni akatholi ukuhlala nemfazi. Manje kukhona lokuthi uhluphiwa ngemadlozi, kukhona kanti uhluphiwa ngemoya umubi lo unguwo umhluphayo. Manje ke ngiyasesha ngoba ngithola ukuthi kusho ukuthi nyani ke unawo umadloti lawo. Sengimhlalisa phansi ke ngabafikile bakhipha imali ngiphahle eduzini lami ukuthi nangumntana uze kini akazanga kini. Ngicela ukuthi ngaba ngomshayela lo mntana. Ngaba kusho ukuthi umadlozi akaphume. Sisumhlalisa phansi ke siyambonya ke ngishidile mhlophe. Bese siqala kushaya isigubhu. Angaba kusho ukuthi lidlozi likhona lizophuma silibone. Uyaqhuqa. Umzimba wakhe wonke uyaqhaqhazela. Kube sewubona ke ukuthi hayi ngempela ke unemadlozi lo muntu. Nawo amadlozi aphuma. Liyaphuma ke leli dlozi lakhe. Liyathi khulumela lona ukuthi leli dlozi umbani la kabani. Lisuka kuphi? Kuba gogo wakhe noma ekhaya lapha azalwa khona na. Kusuka kanjalo ukuthi umuntu angaba aza atothwasa. Kukhona lokuthi umuntu angahlahlubanga ndawo ubuye azohlahluba lapha kuwe. Unento ukuthi engabalela aphumelewa ngemadlozi ayenze njengoba mina bengiyenza. Ungaba umhlahluba uthola ukuthi unemadlozi lo muntu. Uyakhuluma ke ukuthi unemadlozi lo muntu. Lo munye ke njengoba utholile ukuthi unemadlozi. Akasafuni ukuyothwasa kulenye inyanga. Uthi wena njengoba uthole inkinga yami, ngicela wena ukuthi ungisize. Kube sewuyamsiza ke kuba njalo. Uyamshayela ke kuyaphuma lamadlozi. Sewukhona ukuthi umthwasise ke kufunakala ifamily. Bazali babe khona laba bafanele kumphahlela. Ukuthi uyathwasa lo muntu ngoba kuthwasa kusihlala. Udinikela ukufa nokuphila. Ngoba kuphuza igazi embuta kusiyo endodana. Ngabo ukuthi uyakwazi ukuthwasisa kodwa ukwazi. Umuntu uyafa. Suka lapho njena ukuthi umuntu aze atholakala ukuthi uyathwasa. Awuye kuthwaseni ngoba kumnandi. Uhamba ngoba kubhlungu uyadinikela. Sewuvile ikhona into oyivile. Le ikuhlupha komoyeni. Le ikuhlupha kompilweni yakho. Indoda akade ilunge. Ngaba uyindoda nomunye ufuna umsebenzi akawutholi. Ahlupheke nekudla. Akawutholi ukudla lo. Ngoba uyahlupheka ngendaba yethongo idlozi lombambile. Sabuya sohlahluba uthola ukuthi unemadloti lo mfana. Kufanele ukuthi athwase. Bavale into takhe bantu abadala. Kufanele umukele lo moya webantu abadala bafuna ukusebenza. Kuba njalo. Ukuze umuntu atholakala athwase. Ukuthi ngaba sicala umsebenzi siucala ngelesihlanu. Ngiyaphahla mina ngiyinyanga mina ngithwasisana. Ngiyaphahla lana ngiphahlela khona. Ngibeka amalapha emadlozi. Ngiphahla. Ngitshela abantu basekhaya kithi laba baphuma emzimbeni wami. Lokuthi lana nginemsebenzi. Bantwana benu bayathwasa.
ngitshela lamadlozi lawa angiwo banikazi balamathwasa ngaba ngikhahlile ke ngelesihlanu kube siyaqala ke na kushaya isigubhu ngaba sishaya isigubhu ngelesihlanu totu ekuseni asilali sibiza madlozi yalana ekhaya sibiza amadlozi yemathwasa yase emakhaya kubo ukuthi abasondele ngoba sesikhathi sifikile kufuneka babeduzana abantu abadala manje ngaba sishaya amadlozi isigubhu kuze kusekuseni kube ngaba sekusile ke ngaba sebaze ngelesihlanu sicetha kuphahla sibangenisa lapha endlini laba bathwasana bafanele bahlale lapha endlini abashaya isigubhu ngaba sebaphuma lapha endlini baphuma ngekuthi kuphume emadlozi bagidi umthetho wakhona ukuthi ngaba sesibambathisela amashida amhlophe ngaba sebaphuma lapha bafanele baphume ngemadolo baya etoilet omhlambe umuntu uyi1 lapha kubo ufuna ukuchama akafanelanga aphuma ayi1 bafanele baphelekezane baphume bonke baya bochama baphinde babuye bahamba ngemadolo umthetho wedlozi baphakathi kokuhlonipha abantu abadala bafanele bahloniphe bangena ngemadolo endumbeni baphuma ngemadolo endumbeni ngaba sekuphuma idlozi liyaphuma amadolo fanele lime seliyagida ke amanyawo ke bona bangibantu ngana dlozi ngaba baphuma lapha endlini bafanele bambathe bathi fihle lokuthi bantu abaningi ngaboni bahambe bayo bonchama basithele bakhukubeza abantu abadala bahlonipha amadlozi yakubo umthetho wekuthwasa ngoba lokho kuze bahambe ngamadolo baphakathi kokuhlonipha ngoba sisekuphahleni sibize bafi bonke nebantu abadala laba bangasekho baduzana basithelela bona basesimeni lesisinzima manje bafanele bahambe ngemadolo bahlonipha babuke phansi bahloniphe abantu badala ukuthi bavumile labantu abadala bakasitelele noma kunemuntu lapho ngifuna kubona ukuthi uyothasa kanjani abantu abadala bakhona babameliwe ngeke kwenzeke bafanele bahloniphe umthetho wokuthi uze ubonakale naleli dlozi lijabule ukuthi uphuzile igazi yale mbuthi manje ufanele ukuthi uthwale inyongwe yakhona le into lebayithwala la inyongwe yale mbuzi uyiphuzile ufanele uyithwale ehloko lokuthi kubonakale ukuthi sewayiphuza igazi uthwasile wena ene le nyongwe le siyayifihla emveni kuloko uphuzile kuphume le dlozi lihlahlube lifanele liyothatha lona le dlozi lokuthi kubhiliveke ukuthi ngempela idlozi liyakhona kubona into ifihliwe ekudeni na kanye nebazali botoneliseka lokuthi impela umntana wethu unedlozi ngoba bekufihliwe avaleliwe endlini kodwa idlozi lihlahlubile lalo tata yabona nemuntu la fihlile lalo tata inyongo libina sengikhona ke sikuthwalisa enhloko ufanele uthwala enhloko inyongo le kube isikhumba lesi ufanele usigcoke siwomele emzimbeni wakho sedlozi lakho sembuzi yakho le uyidlile igazi engavuthwanga wadla nenyama kodwa engakavuthwa
Liqiniso kakhulu futhi kubuhlungu kakhulu ngaba umuntu lomunye akhulume ukuthi bunyanga busathana ungabuyi inyanga umthakathi uyaloya kubuhlungu kakhulu kithi sithi inyanga ngoba kuthi uba inyanga hayi ukuthi uyatifunela uze uyothwasa ngoba kubuhlungu uyagula labanye bahlanta ingadi sihlukahlukane kugula ubunyanga akusiyi into yekubulala futhi ebunyangene abakufundzisi umuthi wokubulala bakufundisa umuthi wokuphilisa bantu labantu labadzala bakuphumele ukuthi upholise labanye bantu kunakugula lokunye loku esibhedlele uye uthola ukuthi bayakunika ukuthi kube ngcono nyana kodwa uye esintwini uyabakunika umuthi uphile ungasaphinzi ibuye kuwe lento kubuhlungu ngaba umuntu akhuluma ukuthi tinyanga tiyaloya buloyi buthakathi masalamusi ene into emasalamusi awuphiwe ebunyangeni uphiwa ngumama wakho ukuthola esiswini samama wakho ebunyangeni awuthwasi uthi bunyanga umsathana ubulala abantu kuthintini inhlamba lekhulu kubuhlungu kithi
thina sithwasile omhlambe umuntu lona anabe ahalela bunyanga ngulona asuka ayokhendla ayojuba mithi yekuthi abulale bantu ahamba afune imithi ekubulala abantu akagulanga lo muntu loyo ungisathana uhalela bungaka uhalela into leyingamcondzanga nguye lo wabulala abantu ekuthwaseni akubulali abantu ekuthwaseni umuntu lathwasile akabulali abantu futhi ekuthwaseni abakufundzisi umuthi wokubulala noma mina ngiyinyanga nje baningi abantu bangafika la ngifuna umuthi wokubulala abantu ekuthi ngithi ngithi mina umuthi wokubulala abantu angathi mina ngathi umuthi wokuphilisa kuphela ungahamba ufuna kulabanye abantu mina umuthi wokubulala lapha ngithwase khona awukho umuntu lathwase kuthwasa idlozi umuthi wokubulala kawazi sipholisa abantu kuphela singicela lokuthi noma ngibani basivele buhlungu bakhuluma ngetinyanga bava basicabangele ukuthi asiyihalelanga lento kugula enemuthi wokubulala siwathi ngampela siwathi umuthi wokubulala mithi yami le igcwelela etindumbeni tami la ngathatha ngebhodlela li1 noma ngimeliwe ngebantu ngawudla wonke le muthi ndawuvuka ngiphile nje akunamuthi wokubulala umuthi wokubulala siwusebenzisa eneleli igama lelo libuhlungu ngoba ligcwele kakhulu lokusithi inyanga dibulala abantu manje siyaxolisa kakhulu abasitolele nesitshaba sesizwe saSouth Africa ubulala asikwazi umuntu angababulala uyabulala yena uSathana yena thina sithi inyanga sithwasile umuthi wokubulala siwathi